Victoria Scholarship is a couple of enjoy classes in education hatang or a cheating to class 12 ka result a midang ali chu bang mai do le ali to khan hoi to ba ni kan class 12 result in a hoi to zing e Shillong Admission Anthony's College kong kai to ti ya ye chu kanu to kong kan yau lai kan kanu to ki khen ka yo to ba ei pan bidun chatin kanu to ki go phaki theu kan mu han nazarin BA Shillong kong zo ki ta e chun pathin pan bi nazarin BA le Shillong kha philosophy ani go ha to par kong to pe ka je to par ke bina kan UGC Merit Scholarship ka muki ta je scholarship ka muna chun masters ka sil to ya this scholarship khale ji di hi ka scholarship ka muna ani le ka la ka technical problem om je ka registration khala dik talo in di je chule avail the lo ding om talai kha tu paka boy link se phai paka boy hi bangkhadak delhi ki posting lai da he ama ha ka kon ka ama nei la sai fail pi ka scholarship su muthei ka hi UGC post merit scholarship hi ke online kan masters ka lines kha dai si khat si samthum zali kama he je kha ki to delhi na Hyderabad University masters zo to kai chun masters ka bol lai kha ka first year zo in net JRF scholarship ka kala pe ki da ka pathian lim bu le mai na ka te khat ve ding na kan mi dang ke so ma zo ve pe te le ting lo ka pe ka counting thu kha je ka net scholarship ka mu kan PhD ka guarantee ki ta PhD zil the na ni scholarship ki to le the na ni ka mu ki se kan PhD zil to pe ka di ti mung tung the ha ma ka he di ko cha atam tap te ngai to na chu in sum de ko sak ye in de ka chu BA so ve la setna ni no mu te ai lo de zik te he la zika setna wa mala ki ne da in sum ki chom le je chu among ni ra ni le in sum ong mu pro le pang te pai le akilo ma adik le dika ile di ko la kan alam pi ka ala che to je kan ke ne ke ngai ke mani ki ngai to na so ai pathin le di ko ding ne la gongal mai na ka te kan ta che to pi pe ka i chun PhD khong zo to ka he PhD bo hi haksa ka sa ko mai mi dam ki le yen tam mam ko masters ka bo de kan je chu meeting le yen tam thim tai le high school lai ta le wang ta le le khasi mai haksa ka sa ki ta ko je ka he the poi ho ki khati mani ka ki sim na kai le het the lo le het bu ka ne ko masters bo de kan mi syllabus bo sa exam ading ki prepare ba vasika exam pass ka haksa ka sa mo ko PhD kong bo tak tak pa da ile masters khali ka result ho ina aya Hyderabad University ha ke requirement ani la top 2 ba hi pakhat na chu ka he zo ko Bengali de ka ka zo ko ai confidence sa ma na lai asi chu top 2 ver mi pa ko te tak tak ke ho PhD kong bo le akum khat na ka pa mong boy na che da akum khat nam pa jenim sa kum ki en ko le kum khat be ka subeya ye kum khat sube zo ka PhD chang ma khadai di law ta lun ka chi to le pa be ka chi to le ka khat de gi vel ko mana February ka pa be ka January be ya February ka chi to wa kem pa sa lu ki da March so ni le ka lockdown ki pong se da covid mo ki da ila ka hum ki ngai e ka ila ma khat te kum khat de gi vel ko chang ti de ka PhD ka chang ma ta mai di ho le mu lo si le tang ko ka ki ta mai le ni kan covid ong ki veng ki de supervisor ka kan ginza ke ni la ang pa na ko ki da de ka ki pan thak ki da ka PhD mo ta ki pan nai sam ni le som ni le thu ke le ki so le dam pa chin madam course mo be ta zo mai research ta la ko ta man lo pe le chu ki le mo la mo to win som ni le ni kan ko zo ha ma in lam hung cheng ai le ka a ko ko le ni da la dot jing PhD di ka ku ngai ta le kum nga kala swang ni ni sang ni song ni thu khong be kai ta le in nam che cheng le PhD ba ti le zo le ba ti le le ye the ki ne ta lo zo de un ka bi ye the ko mo no ta le kan mo ye ka bi ye zo ta lo ti ka kai la ko ye ba ngai le lung ke lo na di ti le lo hin ti tam ti mun ki le hit mai la ta la min la bo lo ne ti bang bo lo le chi ne ta hin da na ni ko te ne ko be kai le ti wa mai so ka chu ka ta ko pa so man the lo so ka tai ti ngai tu na ha mi ha ki lam ma ahin
ปะทีนะพาที่ไม่กะตินกะปังตุนตุนะอีกะฮุงโซโตกะปีซีโซมันเคมปัสกะไตสันทาอาซิกซูอุมาอะเบมาเดโอกันอีปะทีนมาโซนะกะตงะที่ไม่กะตินอี Priya University ki dire teaching fellow han kala join na tu hi ti hi tu ham ka hi ingai thoi le chu thu pi ke po ti bola mi ni tizan hong ko malo na di ka a hi de tu a thu pi ta ka bol de khan bang a pa ki sa ke po ke chu e ka ngai tu na mum chu tu ni bang em ti le ting tang kho kha da kha a thu pi po ka ti na lo ting tang kho kha da kha Petromax sa cho wa e khon wal pi de ko cho si la lo mui ti ka e as it was for a hello in there ka pate thil wo ka ba ma hi poi ka tinai lai zan ko hi a hi la iti bola ken pa ma thu pi lo ka mai khale ka insum mi te lo le I ve le pam ko mi te ho zo sin I thu pi ta be le mai ke ko ke a ding I va zo he le mam pi chi ba mai da poi ken bang ke a ding ba mai be lo pi chi zo ko atam tam ta lam ka chu so mi ta le que o graduate huna certificate na mai kale zanile som book le book vel ka hiwa kum khatale se ja chu ke institution mai le pe ni kol de to e hin bang ya le chu pi poi ani la ti gola ilo e ke o ti gola le cho ya na we ke ani ga tu pi to lo is bang ge mun na so